Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis deng papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga. Tang lutudang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masanturetang supu at ema, Magkatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos orugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Pampanga, Pampanga, nakatamo po Kasuelo, Keti, Pampanga. Mo Pampanga, labuat Kapampangan. Pamagmalino. Uli pong reni pong Kapampangan, aliwa mo, ining, kaya katamong wakaluguran na probinsya Pampanga, nun kentarlak ating Kapampangan, kaya dinalubin ating Kapampangan, at kaya pong kaya katamong global Kapampangan ng Payatsi. Narano kayo po king kasalungsungan. Ikami yun, inano pa ta, mi pagkwento, tamo po, kakaluguran, kaba pong maugto kayo, o makapainawan po pong, o yan, makabanso po ka rin pong, kaya kaming happenings, live damo po kaya pong digital TV na ng CLTV 36, king CLTV 36 FB mo naman, kay CLTV 36 sa YouTube account. Nano pa ta? Ibemi po kayo ini pong maning balita. Ang mga palyari po kaya ni Labuat Kapampangan, nano pa ta? Nga manong siswan ang po pong kulturang Kapampangan. Kaya katamo pong gambulan ng po pong pagmasabalan ngayon pong aldo na po ning Biyernes ning Agosto na nung ening pesa at 30 na po at alwala po timan rin ng kaya BMK Studio uling burirang pisabyan kanini bear season shout out kareta pong inaanak na pong pari ko Resty tang inaanak ko muna ang pari Resty rening Memalen Geng Guagua happy viewing po karening kaya katamon talatugino karin la rin kaya kayong talatugi CLTV karakal share dala pa po ikaw yung Joel Stephen Manalo ayan Iraul and Lats Miranda Kenny po, Sampaloc, Dolores, Ciudad ng San Fernando. Palakpakan nyo lang rin kaya katamong avid follower. Yan po pong viewer. All CLTV 36 program. Po, makatalatukila rin. Lalabde ang po pang share de. Happy viewing muna po kang Shamaine Velasquez of Mesuelo, Arayat. Daily ka naman, Alvea po kano ganyan yung programa ng Chikunjen na ampong ko yung Jody. Apo ko yung Jody ni. Kon Jody. Minamisan na. Abak na balen. Uling sasabya mo nung get a morning show tamo. Siyempre, oras po, busy la po ilang atong ching malago. Ita mo naman, dadalipat tamo kayo rin karela programa. Makyabe, kayo po kaya katamo pong kwentuhan. Rata pong magpa-shoutout, lalo na po rata riders. Mag-comment ko muna naman po. Po dating kayo rin pong share tungkol po kaya katamong Question of the Week. Nanong Question of the Week tamong ni Victor. Jong, nano? Nanong piyalong kanitong anak ka? Ingmuri mo sanang mausong pa si Bayong yani. Anang at Chico, Mark Joshua Lansangan. Wayang Mark. Joshua. Balay-balayan na kanina. Nano ba? Kasal-kasalan ka no? Ka mo lang darening kakatantala. Erika Pabustan, Makaspak, shoutout.
Kaya ni pong Holy Cross College, harong mga Rening taluto kita mo kaya ning Holy Cross, ay mga kabansola. Timan-timan lang ni Rening kaya katamong talatugi king Holy Cross, lalo na rin tao Santana, tao Candaba, tao Arayat, shout out yun lang rin crush you anak. Ay, baka. Opo, di po bisasabihan lang po Rening kaya katamong kaya anakan. Bayak mo, gaganakan tamo itang masanting tamong kultura. O kalupa na mo, ninuwaring ating experience kaya kayo, pare Resti, na kay Tagalog, tumbang preso. Nano king kapampangan itang tumbang preso? Tiraan latay kaya kami, karembaryo, nano la ba? Shatu, di ba? O, di ba manyalong shatu ngayon Jong? Ikaki, nanong piyalong mo? Kurang-kurangan. O, abo pang nano? Texting. Reta pong mag-texting. Ang po retang kaya katamo muna po nga kakaluguran na, oy cha, mahilig po kaya sugal, gana-gana na mo. Libandang sugal. Atin mo na may hilig-hilig. Manyalungan lang, retang, retang pipapateda la rin babagwa. Ware, karakalda po share rin kaya katamong talatuki. Pero Dario Kunanan, yan, megaliway ko yan, ana. Masanting baka puri ko ata kang Kuya Kundario Kunanan. Reta pong talato kita mo na, yan, makabancho po kayo kaya katamo pong streaming. Mayap mo abulong iya po kaya kami. Ikaw mo, abe yung laring anak yung. Susubo kayo kanyang yan. Nak, balume pa itang piyalong ming mamu kanita, nga na. Kasi po kakaluguran, mayap abubuklat tayong pisabihin na ini. Rempong kaya na kan ngeni, no mi papawas. Itang inaanak ko Resti, apapyalong may pang goma. O ita luksu-luksuya, o kaya magpiku. Ako balo nung ikaw mari kong Ash, magpikuya po. O numisan po, rata pong magtansan. Aranasan niya ita. Pero imaya po kakaluguran, ita pong burimi muna pong as nagkakapabaluang kaya kayo. Ring anak tamo din kaya kayula po kakaluguran. Itang game na pwede la pong maging la pong highly sociable. Kasi lultong ikaw nga anak ko yan. Iba pa ko, manyer mo niya, nakaba susubo kami. Ali po makanita. Dapat po kakaluguran, turuanan dala po rin kaya katamong anak. Lisyaye, parugoy pa mag-cellphone nyo. Ang kay iko yun naman pong, lalo na po, ingakakira po kanong yan Reka nung susunod tamong maging leader. Makasalali kakaluguran, kareta pong young adults. Ilan na po yung susunod, bumaston po gani pong masanting tamo pong pulayinan ng kakatamong bangsa. Ngaran, Anya po, dapat sesese nyo la po kapanandaman rin kaya kayong anak. Itang turuanan nyo la pong makyabe, manyalong, tumiman. At sopan nyo la pong maging anak. La po kukontrolan din. Retang nga kaya katamong talatuki gani timan-timan. Ay, nuko, bahay-bahayan lang ang dening akakit kong comment ka rin. Ninong kakialong mong bahay-bahayan, Luigi, manuyag. Choy-choy na yung color game. Ay, Diyos ko po nga pong gino. Reta pong mata ko, sugal taganay ka, choy-choy, reta mumunta kemperya. Shoutout po ka rin pong memalengke ni po. Angeles City mo naman. Ano mo pong kaburing pisagyan, ini pong bagay na tutuna. Neng mibubukla yung pisabihan, itang makanano kayo miyabe-yabe, itang mag-throwback kayo ng mga lati kayo. Ay, dakal po taga na makapag-relate ken. Ang pong nanuno po estado pa mi biyebe, iba pa mo, yung kung mo. Gustong, bigla bebe sabihan, tang, nanong manyaman na piyalong ketang minuna, anong panahon yung ana. Kaya ka rin bukla na kanyang bisabihan ng kung mo. Ay, kaya kilala, dara mo, ana. Apoy kumari ko, ana. Wari, nanuwaring piyalong da ngayon rin anak. Isa na ako naiintindihan na Resti, nanong piyalong da rin anak ngayon isipan mong kabukas, tatalan lang cellphone. Ang kaya, mo na lang kasabi, filmi na lang, kanyanong kanyang karening karelang tab. Mo na lang kakasabi, wala, etel lapos. Luksong baka, mumuna buntok. Yan. Shout out po kang Evander Arias, pinaka-pogi, rening kakatamon talatuki, Carl Nakpil Mariano. Kakyalong kong salikutan. Betong pa anang minunang panahon yan, salikutan. Sinawa na lang mantun. Ayan. Inulyang ko na lang.
Ay, totoo nakakaluguran. Emula po control training kaya katamong talatuki na makiambula gani pong kaya katamong pisabyan. Salabak ko pa mo kapatad. Kang mag-comment at bisa ka pang mag-share kaya katamong pisabyan. Labas tala pa mo, ready pong mapali, maning balita. Balitang Balen, Balitang Kapampangan. Ready na po rin kaya katamong balita ngayon pong Aldona ng Biyernes. Opisyal nagbibuklat kakaluguran at may bendisyonan. Santungan na po ng kulturang Kapampangan. Ana pong milabas sa Webis. Napon mo po yan August 29. Kasabi na nini kakaluguran tapong unveiling na po nitang tipan ng pamiyadwangan. May downla naman pong programa para po king kaganapan nung no karintina gulaburing miyembro at opisyalis na po ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Local officials sa taliwa pa pong magmasabal, king kultura at amanong siswan. Nag-perform naman po ring RT Santa Rita. Ang po naman po rin poeta laureado, Yorlando Dizon, ikit ke. Ngeli nga na pong Vel Garcia, Reni Salor, amig big pulo saya. Ay, kakaluguran, kagaling na pong kagaling. Ang po yung kabalantamong singer ay Nix Nasal, Jeline Rodriguez at Eli Canla. Shout out. Samantala, akit labuking santungan ng kulturang Kapampangan reng artifact. Ang yaliwa pong artwork. Kasanteng, ren pong kalalangan. Kalupa na po ng painting ang po pong miniature, replikada po ring heritage houses at aliwabang prominenteng lugar. Keni po Labuan Kapampangan. Abak na Balen. Nanupata. Rempureng kaya katamong balita na makaparikil. Kaya katamo pong kultura. Dapat ka nakang maging proud resti. Atinta ng santungan. Balo mo ba yung kwento ken? Kalwat na pong paninapan yan. Ita pong kapag nasanda po rin pong cultural advocates tamo. Tinang niyangubi katalamita kepay komfroy. Nanano sa sabya ng kanita minunang panahon. Po, shoutout kang kuya kong Mike. Po kariya chiko pong Cecilio Mol. Po pa kang kang Madam SPS na hindi na po akakita na po ining kaya katamo pong hulyan. So minuli ka pag maragulme, agkat may ngening kaya kang bisita. Mamasyal ka pa kening santungang Kapampangan. Rene pong cultural center na oras po mibabagwa. Ining kaya katamo pong lahing Kapampangan. Maya po kakaluguran. Iabeya mo naman po yung karetang kaya kayo pong checklist neng ating papasyal bisita. Aluan mo itang manyaman pa mga nun itang mipasyal na po kaya ni pong kaya katamong cultural center. Nakira po ingpye dareng kaya katamong Kapampangan, lahing Kapampangan. Manyaman magluto, manyaman manistima. Bibalik kaya po, naano pa ta, kakaluguran. Umpisaya pa mo, ning kaya katamong programa. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Anyang Markalpa Farmlands, Keri Pampanga. May giyang libangan daring anak Kapampangan o maski na rin mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. Atin na kang idea kingamon nun ko. Aywa, in Camaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Camaro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at miyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalen, atakon mo na ba yung Camaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sakyan mo. Kanyaman!
ang barat na ing masalang aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita king balen. Migising tana, tikdo tana, uling, abak na balen! Abak na balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Paga na kamila kay kayo ring dapat gawan, bayo iya datangin bagyo king kay kayong lugal. Kareng ordenano, umpisan nyo nang mamupul karen kay kayong tanam. Kareng manasan, igabit la rin kay kayong bangka king ligtas sa lugal at alina ko dapat lalawot king ilog o dagat. Pakibaluan niya yung paano na rin kay kayong barangay nung sakaling kailangang mag-evacuate. Inspeksyonan niya yung bale at samastan na rin busbus o may sirang parti ng yero. Pader ang pong miyayali o ang parti ng tea. Ikanalaking ligtas sa lugar ding sese yung ayop. Kargal na rin flashlights, debateryang radyo at cellphone. Magsadyang kandila ang pong kasapego o lighter. Manipon kayong danumay numan, ang pong manipon mo namang pamangan ay agad masisira. Kalupa na rin delata ang pong instant noodles. Siguraduhan yung ilagay king ngali mapapasang pidukanan ring importanteng dokumento kalupa na ning birth certificate. Iparada yung kaya kayong sakyan king mata sampo pang ligtas sa lugal. Magsadyang gamit nung sakaling kailangan ng mag-evacuate. Panay makibalita, Rikil King Bagyo. Pakibalual na ring ulat ng pag-asa ang pong tumutok king CLTV 36 para king latest signal warnings, rainfall advisories at aliwa pang weather updates. Kani ring paganakaning CLTV 36 kaya kayo nyening panahon ning kauran. Imaginin mo lang nakasama mo ang tropa at sobrang saya lang ng bonding nyo. Yun ang trip namin sa Youth Voice Matters. No filter here. We're diving deep into all the juicy topics without holding back. Sa amin, walang edit-edit. Lahat ng pinag-uusapan, diretso lang. Kaya sama na sa amin mag-chill at mag-sharing session sa YV Matter tuwing Sabado, alas 5:30 ng hapon dito lamang sa CLTV 36. Pusong Makabalan. Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang pong kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ang pong exciting. Kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin nakang idea king amon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September, Quezon, Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na Tutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantulretang supu at ema, Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, king Pampanga. Miss ng Kasuelo, king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Nanu pata, kakaluguran, basta manyaman na kwento, Kenny ko po CLTV 36 at makiambula kayo rening kakatamong makapamay inspirasyon. Gusto po kasing inspirasyon niya yung kakatamong buring gambulan, kakaluguran. Ay, dakala, bisang makyabeken. Shout out, reta pong pengari na intutunan ng abubuklat na pong bisa ng inspirasyon. Ay, nanu pa mo, nanu pa ta, renganak po. Ilang kahong inspirasyon at o niya, gugusal ko, maranong kong migigising. Nga ran, yung pangarap po ka rin anak ko,
O buri ko muna man itang nano itang masanting nga kapalaran. O itang ketang panahon ko kasi anang megaral pa nakabayat Paulo G eh. O sipan mo kanitang minunang panahon pusanan may pamurugoy nga at yung mga kanitang karanasan. Mari Resti, itang mga ikwara pa po kano meki pamalot kareta pong pale. Kaya po, pusala. Nagkakatamo kasing lugar kakaluguran at suta mo kaya ng agricultural area eh. Anya po, tutuya pong dengalan da rin pengari. Dengalan da po rin kare pong kakatang pengali. Oras po atin pong may graduate at uso pong may kapasala po. O, akik may kanita, muntaya kang bapang Eldon. O, ba na anong gawa na? Paimprenta na eh. Congratulations. Aga-naget ang akik mula po rin balang bale. Eh? Siguro mabilog abang saya. Ako akakit ko muna man ka rin ngaliwang region tayo eh. Balong-balo may metong nga pamilya, natin niyang mayaring doktor, atin niyang abogado. Keta pa mo pong entrada ning kayong balero. O tsa, akakit mo paka-imprentala po bale. Ay, paka-imprentala po lagyo. O, John Paul Estrada, oren rening kakatamon talatuging eni. Ang popoy Jerome Lalo Kapulong. O, share dala pa po rening kakatamong live stream kakaluguran. Kempong CLTV FB page. At samantala na tayo po yung pamikatagon uling dengala na po ning laing Kapampangan. Oras at tintamo pong top notcher. Nino yan? Nadarinig kaya katamong talatugi kakaluguran. Kaya ni pong licensure board exam for criminologists kakaluguran. Sakto ya sakto. Top 10. Palakpakan tayo. Bisita tayo po ngeni. Ingwali kong Giancarlo Montoya Cabral. Palakpakan tayo. At syempre, kakaluguran, magbunga yung waring makanyan, na ating top notcher, kareni po muna pong magmasabal, talaturo, at tutuna, ini pong institusyon na po ng Holy Cross College, kaya ni po Santa Ana. Ngala niya naman po ng Kapampangan na managumpela po rin ng kakatamong educational institution, abe tayo po yung Dean na ng Criminology, kakaluguran, kaya ni pong Holy Cross, Dr. Mark Jan Pangan, palakpakan dala. O yan. Kaswelo ming ngeningal do ngayon akaya bera kayo. Kapatad. O ita pa mong akaya bera ka at o yan pakyabela mo naman kanini rin kaya katamon taladuki na pakiburyanan ng luban ining profession na yun at ita pa mong kapag kakasakit mag-review. Akwame, tamo nga pa sa amin. Taga ng manyaman ne? Pero itang akwame pa itang top. Milub kagat ang top 10, alwa yung bagay ita. Ika nang magmaragul. Ano ka rin ka, ano ka pamilya ibat, at nanula rin ang maging inspirasyon mo, baka nitang akwame ning kaya kang kay, kaya kang posisyon ngayon eh. Sige dyan, umpisa mo na Unahan ko na po yung shout out kaya po yung kaya kami yung eskwela ming Holy Cross College. Yung president po Sir Elmer H. Nukum, yung VPA, Vice President for Academic Affairs, Dr. Leticia Flores, at saka rin gana-gana pong Board of Directors, at saka rin gana-gana pong bubu kiyang Holy Cross College, yung teacher, talaturo, rin kiyang maintenance, kiyang security, at lalong-lalo na po yung kaya kaming department, yung SCJ, yung School of Criminal Justice. Dengan pong kanakong maging instructor, reta pong permanent ang po pa po retang mag-part-time. Shoutout ko lang po, Ma'am Babor, Ma'am Audrey, ang po pa Ma'am Rose, Ma'am Pam, dakal pa po, reta pong lalaki, Sir Berry, Sir Agsalda, tsaka po rin ka na akong kaklase. Yako po yung Giancarlo M. Cabral, may bayit ko kayang Santa Ana, Pampanga. Yung ima ko po yung Aurora M. Cabral, tsaka po yung ka na akong tatang Romeo G. Cabral. Yako po yung bunso, kaya kami ating ko pong atlong kapatad. Deta pong kapatad ko mayari lang aduang mestra, deta pong adwa mestrala, tsaka po metong accountancy. Kinuha ko pong kursong criminology, King Holy Cross College, uling higit ko po, masantinging turo keni, quality ng education na bibiyeda po. Itapin po, mig-review ko po,
ikwaging 10th place king board exam. Kaswelo may makaramdam kayong kwento yo. Ikayo nga, halos may garal kayo ikay may kakapatad, mo, lo. Opo. Kayo along may kakapatad, Oh, yari na langan, halos. Opo. Milyari po kasi kanita, yan. King kasagitan, siyempre, rin ka na akong pengari, kailan, itatang ko po, construction worker ya, tapos si Mako dati, magkasambaya po, tapos, may nga payari lamang po rin ka na akong kapatad, king kay, pamag-scholar po. At po may magpag-aral karera, uling, tapin po, atin lang, geling, anti lang kebyas nan po. Din, karening manal benge ni kaya katamot, buri rin pakindin dyan, nano yun yung programa yun ni criminologist. At balo yun naman, o yan, pa-level up la po rin yung kaya katamo nga, nakantabayan ng tala ka rin kaya katamo nga, di ito tala ka rin karera, itang atin lang daramdaman na makanining kwento at tababalo da ng nanularetang programa na atinong access ngayon ni kaya nila buat Kapampangan. Buring-buri rin habalo. Nano yung waring criminology oras o yan, liban din yung programa ngayon din? Ang criminology, compaulogy, metong yan ka rin pekamarakal mag-enroll ngayon buong Pilipinas. Kakadwa kami king let, then mag-take ka rin teachers. At in common misconception king criminology po, tamig criminology ka, mag-police ka eh. Pero dakalya pa po sangi, dakal pwedeng luban king criminology. Nya din pong bisang mag-taking criminology, ali mo pa mag-police. In criminology, pwede kang maging bombero, pwede kang mag-jail officer, pwede ka naman po mag-NBI special investigator, pwede ka naman maging talaturo, kagaya ko, mag-aral ka, pwede ka naman po king Philippine Air Force, pwede ka naman po king Philippine Coast Guard, at dakal pa pong pwedeng profesyon na luban na emo pa mag-police ing pupunta landa ding criminology graduates. At ikaw pong aspiring la pa mong, kasi totoo na yung kakaluguran, kaya tapong pisasabyan na career path na rin anak. Akit mo pala pa mo, high school level pa. Akit mo na taga na nung nano itang, no karing itang hilig na ning anak eh. Kaya depende mo po kaya tapong exposure dan eh. At yung taga ng mabayat itang loop ka kay PNPA ngara. Nano la kaya retang lateral course, pwede kong luban na kurso, hanggang nagetang isa kong puri kay luban ng PNP. Pero ini trivia mo po kayo ne. Rep po kanong Kapampangan, kakaluguran, di takla po lulub. Kaya PNP, rin pong uniform personnel tamo. Anya, agpang po ka rin pong general tamo, neng mag-deploy la pong tao. Ay kulang la ka. No, sir, ne? Kasi rin, destino dala nung no karin itang balendan tibuan eh. Baka tantang familiarity, akwara. Pero may balik ko kaya kapatad. Anang pinili mo yung kurso ngayon eh. Naano ya taga na itang buri mong buri mong itamak na ning kaya kang karera. Kasi balikan dili lalaki kanya. Yan po yung pinakabuso. Naano taga ng buri mong luban na karera? Actually po, talaga yung buri ko kanita, itapin po magpiloto ko. Hanay po kasing kamaling kursong piloto. Sibukan kaya po ita, mig-try ko po may entrance exam king PhilSCA, kaya ang Philippine State College of Aeronautics king Florida Blanca po. Mag-take ko pa po sana ng aircraft mechanic. Tapos, kaya rin nita, mag-flying school ko niyang alapin pong pero gawa ko po sana mag-apply ko yung Air Force. O niyang itapin po, may ka-pandemic. Kung niya po tiluin kayang PhilSCA. Yung gawa ko po kanta, abalitan kaya po itang TES, king CHED, programa nining CHED, itang Unifast, itang TES. Yung Holy Cross po kasi kanta, in-offer ni ito, itang libre kaming mag-aaral. Ikit kaya po ito, imbes na po ma-stop po, in-enroll na ako kung makakuha rin. Ngayon po yung kingwa ko munang course, itang BA, Business Ad. O niyang, malawot siya po kaya talagang buri po. Gawa ko po kanta, niyang second sem, midship ko, ikit kayong criminology ba? Bala mo ini, pwede ko pa rin maging kaya. Piloto ako. Huling incline niya po eh. I-direct niya po kanta, mag-apply ka pong Air Force. At pwede ka po maging fighter pilot kanta. Ikit kaya po niyang kasanting eh. Kaya, ito po, may di lang kong desire na talagang pagsumikapan kayong kurso kong criminology. Alang maswelo kanini nung alwarin kaya kang pengari. At kanya man natiman mamunan din at rening mo naman kaya kang
talatuki, lalo na rening magobra po pang magaral kayo ng Holy Cross. Kasi oras po ating pong produktong maging niya pong top-notch ring eskwela da. At ikang yabang, no kung magaral da. Pag maragul mo, ay, Holy Cross ko. O, yun naman, ating tamong produktong top, hindi lubyakin top 10, ngaran Nen pong makanya na diferensyang atin tamong lulubking kay kareta pong achiever tamo. Makananutala po kay sa salubungan bila pong ikayong atsukaw po kay leadership ken pong department yun. Maragul pong bagay kaya kami, sir. Pauli na ning may kaaluke pang batch kim board exam, pangatlula. Ulan mo na. At tinakay po may top kim board exam. And para abalo da rin po rin malalbengini, iya pa po imig top king Holy Cross College na ni-recognize na ng PRC, top 1 to 10. At maragul pong bagay kaya kami, diyang malatiyin kaya kaming eskwela, papatunayan mi na yung pamag-aral, talagang akamit mi kaya kaming yung buri basta desidido kami at tuturwanan mi lang maselesering anak at nagbunga naman po yung kaya kaming kaya pagalan. At saka tingyabang yan, estudyante ka yan. Titiman lang kanina na dala tulog ng Holy Cross. Estudyante ka yan. Josh, estudyante ba? Estudyante ka yan. Di yan talaga buntok yan. Magpangopi yan. Gusto talaga ating na pong gelingan din nga nakakakiupa mo po. Ita pong, ayan, makiramdam la riwali ko. Itang dedication. Wale, ako amya mo naman yung makanya. Impeka maulaga ka rin itan very passionate ka. Kita rin kaya kang talaturo. Pag masabalan na ka rin lalo na po ratang kaya pamag-aral da, maragulitang struggle na anak kabayat itang pamasay mo manala. Ang kay, o yan, bisabyan na may graduate na kapin, mag-review mo marugoy, mo balong no kare ka man to na review center, Ketang bisabyan na, o yan, may graduate ka. Metong ya po wari ka rin with honors, sana pong may graduate siya po ini pong wali ko. Makanano iya po kay, makanano la po alalayan din ni pong kakatang graduates. Actually po, king pamanalali, yung pundasyon po talaga maragul yung bagay, bayo lang mag-take board exam. Bayo la po mag-graduate, sisiguraduhan mi na preparado la. Re-review mi no po. Kaya pa mong fourth year da, bang kanita po nung mantul naman review center ka-graduate da, confident kayo po na ila preparado la, bang kanita apasa din karelang board exam. So, emi po aasa king review center. Uling po yung review center siya, pila niyang bulan. Nga patabanuang pundasyon na pepalog mi karela, king karelang pamag-aral king college, ito po ang susiguraduhan mi. Bayo lumaling anak, kaya kami prepared na. At balo ko, kita rin kong maluwat na panahon na pamag-review, ating abe sakripisyo yan, pero pilmi na sasabihan din ng mag-exam, taga ng ating muna masikreto ken. Igaman mo na nung biya mo karelang inspirasyon, and then kening ikwame top 10. Atin ka bang diskarte, lalo na kung pa mag-review, kung pa mag-answer, kasi metong yan po ka rening pakibaluan na po rening kaya katamong talatukiden Lalo na po reta pong o yan, mumuning nervyos oras po examination baka niya kakaluguran. Yan, ating mananalita kaya katamo, Victor, ating mag-share kayo ni-review ko naman Ot bandang taulian nga tsuna ako ka rin kalingungkungan Sagutan na po yan pa magbalik naning kaya katamong programang Nanupata! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng Consuelo king Pampanga
Ina naman mo yung eme kibalo kayong peka pamusong pamangan kayong mabilog ayatu ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karasking pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banwang 1732, agpangking diksyonaryo ni Kastilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pag may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makakapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatenan ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning nang aatenan ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mong sisig. May kakalingwan ng kalamunding ang pong lara. Oy tana, atin na kang sisig na ning Angeles. Birna mo, solve na ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Ngening kauran, makasadya na kakabalen, o reniring dapat gawan, kabang ating bagyuking ke kayon lugal. Magsadyang flashlight sa patapamangan, danumay-numan, baterya at first aid kit, ang makadato king pidukanan ay alima mabasa. Patselulbog na, patanying main switch ng kuryente. Isaralareng gripo at siguraduan na makasaraya ang tangki ng LPG. Nung lumikas kayo, Tilapia at buro king kandaba, king masantol retang supu at ema, magkatapak festival. Kanya man nasusubo nga chiko kanina. Oh. Ebisang payawat. Oh, kabang susubo yan, maganang mamag-comment. Kahit pula po rin yung comment yo. Opo, reni pong sisyo. Reta pong kikatamong taladugi na, o yan, abe ko, nga na, ana nga akong mag-review, kasakit, nga na, tutunan umisan, malalyari pa itang luluklukang kularet ang reviewer ko nga natin kasing kesabihan, kakaluguran. So kanong liklukan mo na, bala mo itang lulubla mo naman kay sistema na ning kay kambuntok na eh. Shout out po ka rin kay katamo mo naman talaturo kay ni Holy Cross at o yan, maya pa kakatalamita tayo po Dr. Mark Pangan. Kaluguran da ka, reng 3 Alpha nga na. O, reni pong kaya katamong talatugi na opo. Tinagon lang muna ang bukenin kaya katamong studio, live, kakaluguran. O ini, dengalan da po rin Kapampangan na reni pong regional exemplary passers. Kaya ni pong kurso mo naman po ngayon Kaya reni pong registered criminologist mo. Palakpakan tala, chula. Kaya ni kaya katamong studio. O, Choy, yasdag mulan I Mark, Louie, Ali, Elisa, Joyce, Gatbonton, Edeline, Samson, Edison, Hernandez, Edna, Mendiola, and John Hedwig Rosillo. Kaswelo da rin pengaryo. Kanyaman, ngara. Na reta pong pipagalanda po rin kaya katamong, o yan, magmasabal. Numisan, alwa mo rin pengari Noon ang giyang iba pa mo, oratang kamag-anak mong pagmasabalandero guining kinabukasan na ning karelang laman. O yapi na po yung bunga yun yan. O balikan na ka, Dr. Mark, po bisabyan na makanyan, na reniwaring kaya katamong produkto, kaya nga ausanda mo na mga achiever, at ina kayo. O karetan mo namang kahit mo, board exam passer tamo, pinanong rate na ning kaya katamo kay may papasang estudyante. Actually po, baragul na pong baging bonus. Actually, yung pamagtap ng Mr. Cabral. Kasi po, may nakwakya pong 100%.
kaya rin kaya kaming repeaters, kaya kaming passing rate. Mga tamo rin po, may nakuha kaya pong overall 78% passing rate at linob kaya pong top 1 in Region 3. Karing eskwela, ating criminology na 30 to 50 examinees. Mga tamo naman po, nilob kaya pong top 8 buong Pilipinas. King ranking based on the PRC examination results. Karing eskwela buong Pilipinas na ating 30 to 50 examinees. Karangalan po kaya kamita at midigdingin ng kaya pa pong bonus, Mr. Cabral, kaya kami national top notcher. At rening kaya katamong regional passer, makanano la rin tila namang separate award kanini nga kwa. Opo sir, ma-award la po king Region 3. Ating mag-award po karela in Professional Criminologists Association of the Philippines, Region 3 Chapter. Papalakpakan tala, choy-choy, ating magpapansit po ta. Talaga ng achiever la rin kaya katamong bisita ngeni. Retang talato kita mong manalbe ngeni. Ay, Paulo G, intutuna, kempis sabihan na, o yan, sakripisyo. Migagaga kami bapa mo. O, bakit ako? Kitang minunang panahon kasi nakasagit ro kong magpag-aral anak. At anarugong kalibitan merugoy, bapa mo numisa sa singya. Uy, pamangan mo rugoy, taya. So, magpag-aral ka pa? Pangarap na mo rugoy ta, nga na niya. Uy, kakiula pureta pong, may manaring, okay karela pong profesyon nga ni. Ne? Abi, kitang kwento da, itang working student ko. Ne? Anang akong mag-aral, bayo kaya rugo akiting bakal ko. Taga nang makipag-obra pa, makiutos ko pa. O, keng kang pamag-obra wali. Ibig sabihin, keng kang pamag-gusal gening kaya kang nung nanong ikit ngeni. Ati nga be, sakripisyo mo kitang pamag-aral, may working student ka. Nanong gawa mo ng ika mo naman na makataluki ka kening kurso mo ngayon. Mabaya, tutuo mo naman mabaya. Ako po, pasalamat ko pin po, uling, si portanda ko rin ka na akong kapatid. Huling ilan yan dati may kasakit la pero inagjudaw na nga ako po kasi ay kwada nang mayayari. Ngayon ako ng college kaya kaming kay. Kami kakapatid. Talagang apag-aral da ako at ito ginamit ko itang eganaga ng resources ko na i-focus king ka na ang pamag-aral. Huling pong talagang ginool kaya ng third year ko po, third year college huling balok ko na ako mayabi ka ng Latin Honors. Medyo mag-apply ka ta. Dapat atin ko pong edge ka ng kasabayan po. Ginool kaya po talaga ito. Pientun kaya, makananong kaya nga gawa. Ingega na ganap pong resources. Atin, sinali ko pong libro. Naman re-require ng eskwela. Sinali ko pong additional books. Retang pang abogado, retang revised penal code. Duling, buri kaya pong i-enhancing ka ng critical thinking. Huling balo ko po, potang may enhancing critical thinking mo, gamit may ito, bantang rangega na ganang question, point may nung naning pantunano. So kaya puri mo sabihin, talagang kaya profesyon na yan, taga ng atin niya mo namang kaya, atin niya mo namang pamag-aral ka rin ng batas tamo, uliping syempre, kaya pupis sabihin na makanyan kakaluguran, dapat makatono ka kitang critical thinking mo, yakabod memorization yan. Sir, iga mo manisplika ka rin kaya katamon talatuki. Nung sakaling pakibalak da, naluban ng profession na ini, nanulawari rin ng major subject da, na dapat dang piadyan mo naman. Baka nitang rening manalbe kaya katamong estudyante, maginyang kayo da. Mika hint la, makanano da luban ng profession na ini. Yung kaya kami pong program at kaya pong anam boards. Subjects po, aluya pong aldoy kaya kaming board exam, sir. Bali, 600 items siya po yung take me. Ating kaya pong board area like criminal law and jurisprudence, forensic science, ating kaya pong crime detection and investigation, law enforcement organization and administration, ating kaya rin pong criminology area, at ating kaya rin pong correctional administration. Medyo marakal na po, 37 major subjects yung kailangan basan daring anap in preparation for their board exam. Anya, yung pa mag-prepare po yung board exam, then kung bisa mag-take board exam at mag-take kursong criminology, ali po itang after na ng graduation, karinta pa po mag-prepare. Yung preparation po, magumpisaya king eskwela. At ko pong ausan lagi, sabihan ko 4Ps. Prepare, 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 and prepare. Waling pong eta mo balo, nung kapilan tamo talaga preparado mag-take board exam, hanggat eta mo mi pasar. Anyakin pong eskwela, manibatan po talaga yung kaya katamong preparasyon para
nung bangkanita apasar tayong board examination. Requirements itang civil service passer ka bisan akakula rin mag-comment Diyos ko talaga nilto. Talaga nilto ni-review ko nga kabayat lalo na ibabalik tamo kitang arithmetic nga kaya ka wali anang mag-review ko tinamak lang ang turo dari rening kaya katamon tala turugen kaya Holy Cross. Opo, kasi kailangan niya po talaga itang foundation. Although, ita pong exact question, may po dapat pantunan. Huling alayo po ka rin ito. Ela po, manula na bala mo, akwadengan. Alaya po talaga exact. Pero dapat na pong tandanan na yung foundation po talagang may importante yan. Tapos, pwede mong i-memorize po itang malapit na yung board exam. I-memorize mo lang, reta. Pero po itang concept, dapat balo mo yung concept. Uling po itang yung concept, balo mo po, agyumang i-attack na ano yung mga klaseng question to. Maya pa bubuklat tayo muna po bisabi ang kakaluguran ini pong kurso ngayon biglat na lang pong bisabihan na hindi pong kaya katamon talaturo na tutuya pong komplikado at ayan kaya pong harapan tamo naman pong current events uli pong repululog kaya ni pong karera nga rin bukas pa kadwa ila pong magbancho kaya katamo diba kaya ni pong pisasabihan na values naman lalo na nang tatakikyan nyo lang po rin atin lang pong mag-excel lapin kaya karening academics nano naman pong iyampang yung po karelang naman nang bayo la po mag-graduate at sakali pong ikware po yung karelang pangarap sir kabang pakisabihin nyo lang po rin Kaya kami po kasi sir, lalo na mumunang daily per share pa mo, hubugan minala Kaya yung disiplina. Nyari ni kaming araw TC, ABMA yung Philippine Air Force, munang daily po yung disiplina. Puting estudyante sir, disiplinado, tuki na nga Patingin pa mag-aral na, gana-gana, tuki na nga po. At kayong values naman sir, lagi may sabihan karela, tukyan yung kaya kaming core values na kaya kaming Holy Cross College, Santa Ana, Pampanga, Fides, Caritas, at Libertas. Deni, ilang karelang bakalan, potang ila, tsunoking karelang profesyon. Sana, i-embody dala at i-practice dala rin yung values areni. O yan, kakaluguran. Dapat yung pong tandanan, pakatandanan. Hanggang pong, kasi ating amanong makanyan Usong nilob ng aking institusyon, kana na kaning kultura. Nung kultura daring, ayan, makilabas tamo, yan naman gana-gana. Pero ating kulturang malaram, di ba? Ating kulturang mapanlamang, yan. Ating kulturang, pong kayo hilig, mambuli, na kakita mo, babalitan tamo. Ingkutan ko kaya ka, anak, bala mo, walida ka mo, ning amano da rin matos, yung panabilinan dala rin, kaya kata mo pong kaya na kan, anak, kara. Panabilin mi kaya ka, nung sakali man mong, yan, at chat, at yun nakakin, liban mo na yung posisyon na yun. May kakalingwan itang ugali mong mababalo. Ang popay itang, nung makanano itang respeto mo ka rin para mong tao. Ika, makanano may akakiting karera mong yaning, may tukang top notcher at bukas makadwa, sabihin mo kaya kami, mo buring PNP, o may palot, may buring lubaning pangapulis. Alin naman po itang buring luban, nang ating ko po nga kakita, mas masanting, pwede ko pa nga, i-improve kaya pong sarili ko. Itapon po, kaya BFP, pwede kaya pong improve mo rin yung sarili ko, kaya kaya Air Force. Etapo po kasi balo nung naning goal na ning ginukya ka tami taping will na niya. Kaya ako naman po sabihan na balo ko ng malyari kang daratang. Kaya dapat ko po talaga magtiwala kay Ginoo nung ko rin na ako dala, dapat tagid ko nung ko rin ko talaga magamit. Po. Kaya po close nung rin ko kasi ako po balo. Po. Iting ka na ako yung Ginoo nung rin na ako dala, dapat kong gamitan itang bimiyan ng kabyas ng kanako. Pero atin na kang napupusuan, no rin ka na ang karera mo kanina, susunod. Itapin po, kaya nung ali po kayang Air Force o kaya BFP po. Kaya kaya teaching po, mag-academ ko po, pwede yan. Sa lesena, baka nitang darakala pa po, reni pong akakayadwangan da po reni kakatamong talaturo na atin la pong bunga na top notcher. Manauli siya na nung buri mong sabyan, karening kakatamong talatuki kening Holy Cross. Hanggang mo naman po retang
o yan, ating pong inspirasyon, lalo na retang magumpisa pa. Nung misa kasi, oras sa Chiyopukeng Community, probinsya po yung metong university, ne? Ating pong, may graduate lang. No kami graduate, ha? Never heard, ata. Ating makanya na kaya, pamambuli, ating makanita nga mano, Ikay, sir, nano pong buri yung maging inspirasyon damo naman. Reta pong institusyon na alilingap ka rin kaya katamo pong anak, mika masanting pong kapalaran. Totoo po ito, sir. Actually po, kami King Holy Cross College Santa Ana, malati kami mo pong eskwela. Pero many batcha po in top 10 kining malating eskwela ini. Sana maging inspirasyon po ka rin kaya kaming estudyante at buong Holy Cross College community, yung maging achievement na po Mr. Cabral at din kaya kaming newly registered criminologist na magpursigi king karelang pamag-aral na ali madadalan king eskwela na ika tsuka king university ika magtap ka ali kasi metong ne pong living evidence i Mr. Cabral na diyan tsuka kami mo king malating eskwela magtapya at margul pong bagay kaya kami ta anya den pong kaya kaming talatuki na tsungi ni makirandam din ka na akong estudyante magsilbing inspirasyon niya yung Mr. Cabral kaya kayo na ayusin kaya kayong pamag-aral nung agawa na agawayo naman. Congratulations. Ika, panauli ka rin kaya katamong talatuki magbancho kaya susunod mong karera, namburi mong sabihan karela. Itapin po dapat nung ating kapong goal kambya itang goal na ito dapat taliya mo pangarap. Dapat itapin pong i-match me kaya tang kaya kang action. Nung wala ka pong action, itang pangarap mo, kapilan man po matupad. Ala po kasing magic ang makanta. Kaya dapat magsikap ka, manwala ka king sarili mo at syempre king gino na di na kang kabyasnan, siga ng loob. Kasi yung daratang yata po balo, masakit yung biye. Pero nung may garal ka, magsikap ka, yung sakit ng biye, agyo mong lampasan, agyo mong makasaw, agyo mong magtagumpay. Kaya biye nung ka rin ka man may nibatan, ako man makanta kakwalta. Ating kang pag-asa, basta galingan mo, ka malalako hope. Kailangan itang puso mo at tsuya ka rin. Itang passion mo mabiyasa, itang magpakumbaba ka, kailangan itang sasabihan dakya ka, i-cherish me, itang tanggapan me talaga, namnaman mo yung ganang tuturuda kaya ka. Uling datang yung aldo, gamit mo po ito. Oo, kaswelo kung may karamdam kaya ka. Talagang malalam niya po kay. Malalam niya po tubo inga na kayo ni. At ka-proud kaya ka rin payangari mo. Shoutout ka rin pong memalan kaya ng Barangay San Isidro, rin pong kaya ng Santa Ana. O yan, nene, anak niya po Santa Ana, ini pong kaya katamong produkto. At dakal po salamat ka rin kaya katamong talatuki. Tutuna, ngeni, o yan, sasapak katamong komento kaya na, o yan, congratulations ka no kaya ka at we're proud of you nga rarening kaya katamong talatuking Kapampangan. At kanya, gambulan tayo po muna maning kaya katamong amanong siswan, bayo tamayari kakaluguran, dagdagan tala po rin amano kaya kayo pong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan, word of the day, nanuya yan. Salipo, umapaw, overflowing. Salipo, nanula pa. Question of the day, nano yung okay. Ret itang kutang tamunan din. Nanong piyalong kanitang anak ka, ing buri mo sanang mauso pa si Bayong Yening. Luigi Manuyag, bahay-bahayan. Aro? Ninong tatang, hara kanini. Sulutang goma, balo may pay taas. Raning kaya katamon talaga as mother Chinese garter. Retang may maggoma ako na sinabi Nakala talaga rening batang 90s ngara na may mag-share po kayong kaya katamong social media. Ito dakal po salamat ka rening kaya katamong talatugi menal bekeng FB channel na ni CLTV 36 ang gapo keng YouTube. Ayan, mayari na po yung kaya katamong metong oras sa pamitalamita ngayon pong Aldona po ning Biyernes. Nano pa ta? Abayan nyo kaya po ba si Bayo, kaya pong darat ng Lunes. Rikoy ako pong Jody po Ching Malagu.
at manalili, kasalungsungan ni Paulo G. Kakaluguran, lalo na retang kikatamon talatuki na maburing mamburi. Imbis sabihan na kulturang Kapampangan, biyeda rin Kapampangan, na maya po, asuya po yung CLTV 36, bangkanita pong dinantala pong maragula oras, kaulantala po rin pong kikatamong mga sanding at tradisyon, keni po labuat Kapampangan. Ako po yung kayong talasuya, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen! Pusong makabalen! Dakal po salamat, Luit. Ang kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home.